Reportaže Gordana Stojića o masovnim grobnicama u Zagrebu podigle su pravu buru. Domobrani i istraživači poratnih zločina navode da ih je u našem glavnom gradu čak 46 i da su u njih bačeni zarobljani NDH-ški vojnici, ali i ranjenici i brojni civili koje su pobjednici smaknuli bez suđenja. Uporno su nas nazivali partizani tvrdeći da je riječ o izmišljotinama ili u najmanju ruku pretjerivanjima. Kao što smo im i obećali, i njihova je istina u istrazi dobila ravnopravan prostor. Zagrebački antifašisti najviše su ogorčeni na tvrdnje Josipa Sečena o masovnim grobnicama na području Gračana, sjevernog dijela metropole na obroncima Medvednice. Njegov je punac Miroslav Haramija radio u Gradskom zavodu za zdravlje. Partizani su ga mobilizirali i zadužili da uklanja leševe. Svome zetu, sugovorniku istrage, pred smrt je ostavio vlastiti dnevnik. U njemu je tako zabilježio i da je oveća skupina vojnika i civila dovedena u dvorište obiteljske kuće u predjelu zvanom Pustodob. Jesu suđeni? Nisu. Ne. Nema nikakvih dokaza o tome. No ondje nisu dugo ostali. 242 su tamo pokopani. Tu u ovom smjeru. To ćemo pokazati. Idemo. Može. Odvedeni su do obližnje šume i likvidirani. Danas se tu nalaze šumarijske barake. Partizani pak tvrde da se u toj grobnici ne nalaze kosti ubijenih zarobljenika i zatočenih civila, nego vojnici svih boja i zastava koji su stradali u borbenim djelovanjima. Da bi nam plastičnije predočili kontekst tih krvavih događanja, odveli su nas na autentičnu lokaciju, na Medvednicu kojom se povlačio dio poražene vojske. Početkom svibnja 1945. 6. lička partizanska divizija ulazi u Zagreb. Poraženi u Velikom ratu pokušavaju s istoka grada Sesveta, Dubrave i Maksimira pobjeći prema Gračanima, obroncima Zagrebačke gore. Nadali su se da će se dokopati slovenske granice i ondje predati Amerikancima. Bojali su se partizanske osvete. 141. motorizirana njemačka jedinica. Dobro, Njemci... To je jedna. Ovdje u Gračanima, gdje vi govorite, bili su ustaše i to Maksa Luburića, 3 jedinice. Zatim jedan dio četnika. Šume su se činile dobrom zaštitom, no u Gračanima su neprijateljske vojnike već čekali partizani. Presjekli su put. Započela je teška borba, vodila se nekoliko dana. Bilo je mrtvih na obje strane. Partizana na ovom potezu je poginulo 78. Imate li uopće evidenciju koliko je dakle ovih drugih poginulo? Imamo evidenciju da je poginulo 125 neprijateljskih vojnika i 2115 ili 120 je bilo zarobljeno. 125 ubijenih u cijelim Gračanima i to isključivo u borbenim djelovanjima. Gotovo dvostruko manje nego što je posečeno ubačeno u samo jednu grobnicu, bez borbe i bez suđenja. Obje se strane nadmeću brojkama bez vjerodostojnih dokumenata, pa izlično o njima raspravljati. No zanimalo me nešto drugo. Kakva je sudbina snašla zarobljenike? I to je zapravo prijepor cijelo vrijeme. Dakle, ljudi tvrde da su zarobljenici, kad su zarobljavani, odvođeni negdje, nakon toga naprosto nestajali bez suda, ubijeni, pokopani, bez ikakve evidencije. Je li to točno ili nije točno? To nije točno. U udruzi Hrvatski domobran dakako ponavljaju da je stradalo daleko više i vojnika i civila, i to kad su borbe već prestale. Ističu da ih je OZNA ispitivala te potom bez suđenja likvidirala u Gračanima i njihova tijela zakopala. Masovna grobnica kod šumarijskih baraka nije jedina u tom dijelu Zagreba. Prva nakon nje nalazi se tek 100-tinjak metara dalje uz potok. Ondje su smaknuti ranjeni NDH-ški vojnici koje su partizani zatekli u bolnicama. Na ovu ravan su ih doveli, jel? Da. Je, i tu su bili poubijani. Tako je. I sad gdje su ti grobovi? Prvi je ovdje tu odmah, tu preko potoka. Aha. Dakle, možemo, tu ovaj Gustiš, ovo Šipražje. Tu je 27 ljudi je tu pokopano. 27? Da. Aha. A gore su 2 groba, jedan sa 60, jedan sa 40 pokopanih ljudi. Bila je to svirepa osveta pobjednika nad poraženim. Najokrutniji su bili borci 6. ličke divizije, sastavljene većinom od Srba. Partizani priznaju da je pod kraj rata divizija popunjena pripadnicima te manjine, ali besmislenom drže tezu o antihrvatstvu.
i jedni i drugi, Hrvata i Srba i muslimana, mogu vam kazati da je jedinica kao takva bila uličije discipline, uličije izvršenja svih zadataka, bez obzira odakle su bili, a krvna zrnca nismo prebrojavali. Sugovornik istrage i sam je ratovao po Gračanima. U tamošnjim grobnicama reći će leže i ostaci partizana koji su tog krvavog svibnja 1945. stradali u poštenoj muškoj borbi. No kako su se s ustašama preko Medvednice povlačili članovi njihovih obitelji, možda je netko od njih i stradao u sveopćoj pucnjavi, ali nikakve osvete, posebno ne planske, nije bilo. Ali ako je bilo pojedinačno gdje su neke niže jedinice, ti su pozivani na odgovornost i uzimali. Ovo vam... Dakle, bili ipak odgovarali su neki partizani. Odgovarali, divizije su imale i svoje sudove. No sud 6. ličke divizije nijednom nije sazvan u Zagrebu. I to iz jednostavnog razloga. Kako tvrdi Uzelac, pripadnici te postrojbe nisu samovlasno ubili nijednog zarobljenika ili civila, ama nijednog. Na jednu stvar pobjednici ne daju jasan odgovor. Ako je istinita njihova verzija, ako su u Gračanima pokopani partizani, zašto u 50 godina socijalizma nisu otvorili grobnice i identificirali sve žrtve? Zašto nijedna od tih grobnica nije ni obilježena, a kamoli istražena? Da je to učinjeno, domobrani ne bi mogli, kako će reći partizani, izmišljati i pretjerivati. Ovako, tek možemo ponoviti da je po njihovim podacima u Zagrebu čak 46 masovnih grobnica, 46 stratišta na kojima su partizani provodili takozvanu narodnu pravdu. Sasvim je jasno da su i Jasenovac i Bleiburg mjesta zločina. Moralo ih je biti i u Zagrebu, pa makar samo pojedinačnih. Tu nisu važne ni brojke ni emocije, nego princip. Ratni zločin nikada ne zastarijeva, kogod da ga je počinio. Ali ni u bivšoj Jugoslaviji ni u Hrvatskoj dosad još nije suđeno ni jednom partizanu. Individualizacija krivnje, često govore političari za Domovinski rat. Pa zašto se onda ne individualizira i Drugi svjetski rat? No parole su jedno, a političke igre nešto sasvim drugo.